Red card wa yellow card u Messi u babun tam kikol haduk mentah. Balapan he ya ki jingelek kai sya ka sa pafra tali kiri ki bayo pandrung menta usnem ha kani kalempung. Ka World Cup kadai kalempung ba ki piliar ban yo lat ban pen i ya kata kasap ka phong ka jongki ha kani kalempung. Baro ngitip khamtam ki piliar menta kila mi kanam ka jongki leng ba kani kalempung yelek kai ngitip baro ka perthei khamtam umisi Ronaldo ki piliar ki bapa baha menta namar ka nam ka burom jong kari kat pa ki dang yelek kai ki pen i ya kasap ka phong ya ka mesin besnyurit ha ka por ba ki yelek kai kat ba ki dang yelek kai kadon baik kata ka jengkan at kendiet ka barit na kata ka daw bonsen ka pelong yaw rifuni pan aya ki yellow lane ki red card ka jingilek kai menta usnem kalong ka basnyo tenan ki don tang lai ngut ki bayo ya ki yellow card uta udai utoboho mokina nakari South Africa Sydney Gabriel nakari Cape Verde kabalai udai u Amit Fati nakari Qatar kini lai ngut ki yo mar artli ki yellow card hadok menta katba ki bayo red card hadok menta kila poi hadok ndringut u Miguel Amiron udai wanengkong napo Paraguay u bayo red card u baar udai u Yaya Sithole nari South Africa balai udai u Tembo u banakari South Africa basau udai u Cesar nari Mexico basan udai u Homan Amit na Qatar bat ba Henry udai u Asim Madibo nari Qatar ngila yo i bag referee kilong ki ba perking baha ha kajing besar jongki ya ki fall kiri ki ba bontam bayok red card yellow card mentau snem kidai kari South Africa bat Qatar hendai kat ba kalempung kadang ya syakman ngimla ban tip ya ki yellow bat red card ha usnem ar haja ar po ar kari Argentina kalara ya kanam da kaba ya kun Persia ya kari Fran hendai menta usnem hado menta kajing ya kun dang ya khat ban yo rum syakarau of thaditu to ngi khmi lenti ngi pen ya menta usnem jar kari bat jar ki piliar u bat ki kita kiri ki piliar bayo rak nam ya kane ka World Cup jong usnem araja arvandro kumta habakut kublai sibon perlok ladap hisnyo tenat ya kane ki video snyo bha ai ka like bat subscribe